Langsung mepi arwelong arlong arpong kavedet ajok barlapor rong arlo langkang lumji angring. Marico Private Limited pen Hotel Radisson Blue along Organization Communication amai along GGKSC pen kacetong dun. Cinthong constituency angkang bongrung arong pen singdoloi adak kacileng atawar kahino thekti. News time along pen Livelabon Krupi non biotang ton pen Arjuitha. Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo 12 number Puloni constituency angkang Panikaw arong ke krongput langsung mepi arwelong langroy ari rialong ki boy kavedet ajok aning kanwang ta hadak araratum jasemet pen barla porhut langcha kisu pen cecak nang rinti loposi pherang kyaphan hadak araratum pen than pachini Puloni constituency angkang langsung mepi aroy henlo ningkreng barla por setame lang thep thela pen barla porhut arwe janglote labang soroy lang thedut titi laswa jok langkang ten pen rong langkang lum lapason aphong dopiklo aningkan wangta batai hini ke thomke rong arlo langing lumlo lason sikacheleng atwar pen chenglo kachupang reng alang ok anta lang ke thelong dun et lapason sinang man lopota lam the jaimenti jasmet pen national highway 36 atwar ke tengpong penta lang ke pen ka phire meme dupke majokta national highway 36 atwar kacheleng araratum thek prong lopota lam the jaimenti lasi BJP ratpang ripen bangso langsung mepi aroy arialong arlong bui pen hadak lang githia kisung ke phover araratum aphan pajok tha puta pherang ke angno raratum ningjerinti Hotel Radisson Blue along wo signify inkora sirkep arni Marico Private Limited atum 2018 ani kana baha Organization Communication amai along GGKS pen kachopal hui aman pen kachitong duna biota katnews asai hemalong biota nangle Hotel Radisson Blue, Jalukbari Guwahati along wo signify inkora sirkep arni Marico Private Limited Company pen Organization Communication 2018 pamai kepathik pon along Greater Guwahati Karbi Students Association mate thi hek pen GGKS ya phan kacho phalhui aman pen kepali pen Karbi Traditional Dance tami nang paklang dun thapu kacho phapon padosi GGKS pen Karbi agikan barim kepacha thangja phan lengpum sok chon setami kepaklang dun abiota priptun long Number 3 Cinthong constituency ke parlang kang bongrung arong pen singdoloi adak towar kahino par pega jaw Cinthong araratum kachileng aphan katura kachitong nang rintia putha katnews along birta nangli anin kanwang ta barla nang lelute Cinthong araratum kitam ke wang aphan towar ke mimedet achok kasik sak kachitong nang rinti gari motor sitame kapachileng kisung along pen towar ang bonga chingthang aphong lapasonta ke phonang Tuwar ka chileng atwar ke mimi pinajok tuwar angbo motor chingthang lote kibung nang bosi raratum pen ningjirinti lapuson lok siningkan kretrok sian plengetlo bon sitame la sotwar pini arni anta salam thek thelang pinpur damme kedam tang kongres sarkar pen ningkan krep hoan karbiang no autonomous council ke charia hutta Cinthong constituency IMAC prodip rongpi EF mandunlo lapenon BJP ke charia hutsitame karbiang lo autonomous council along EF dodunlo Setami isi ningduk meme alama bangke ningkan krep hoan kongres sarkar kita hutta Cinthong araraphat acara sontak kiram kipajir awi pusi raratum pen ningjirinti Anpar dan non Karbi Anglong Autonomous Council along BJP sarkar ke charia hut setame alangli EMR pu longdunlo setame pini ali anta Cinthong araraphat kirap ang thek avelang kota raratum pherang kyangno ningjirinti Namalam sopor pan birtamu ing tempon iksina Hera, NRC সম্পূর্ণ খসড়াখন যে প্রকাশ হোৱা কথা আছিল কিবা গম পাইছা নেকি বিজ্ঞাপন এটা পাইছো দাদা বলক দাদা NRC অফিস যাও ভালদৰে সবিশেষ জানি লও বলা স্যার আহক কওকচোন কিয় বা আহিল NRC সম্পূর্ণ খসড়াখন যে প্ৰকাশ হোৱা কথা আছিল কি হৈছে তাকে জানিবলৈ আহিলো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি পৰীক্ষণৰ পাছত যোগ্য বিবেচিত সকলো আবেদনকাৰীৰ নাম সন্নিবিষ্ট কৰি নিৰ্ধাৰিত সময়মতে NRC সম্পূৰ্ণ খসড়াখন প্ৰকাশ কৰা হ'ব খসড়াখন ওলোৱাৰ পাছত বা কি হয় NRC সম্পূৰ্ণ খসড়াখন প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত দাবী আৰু আপত্তি জনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব দাবী উত্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি NRC সম্পূৰ্ণ খসড়াত যদি কোনো আবেদনকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেন্তে সেই আবেদনকাৰীয়ে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে দাবী দাখিল কৰাৰ আকৌ এটা সুযোগ পাব আৰু আপত্তি জনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি যদি কোনো অযোগ্য ব্যক্তিৰ নাম NRC সন্নিবিষ্ট হয় তেন্তে তাৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি দাখিল কৰাৰো সুযোগ পাব
স্যার কওকচোন মই যদি সকলো তথ্য পাতি ভালদৰে পৰীক্ষণৰ সময়ত দিব নোৱাৰিলো তেন্তে মই সেই তথ্য পাতি আকৌ দিয়া সুযোগ পামনে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আপুনি তথ্য পাতিসমূহ দিয়াৰ আকৌ এটা সুযোগ এই দাবীৰ সময়তে পাব দাবী আৰু আপত্তি দাখিল কৰা পদ্ধতিৰ বিষয়ত সুকীয়া বিজ্ঞাপনত প্ৰকাশ কৰা হ'ব তাৰ মানে এইখন চূড়ান্ত এনআৰচি নহয় এইখনো খচৰা এনআৰচি সকলো দাবী আৰু আপত্তি নিষ্পত্তি কৰাৰ পাছতহে চূড়ান্ত এনআৰচিখন প্ৰকাশ পাব আৰু এই চূড়ান্ত এনআৰচিখন 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ মাজনিশাৰ সময়সীমা অনুসৰি সকলো প্ৰকৃত ভাৰতীয়ৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব এনআৰচি আমাৰ অসমৰ কাৰণে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলিল আহক আমি সকলো একেলগে এনআৰচি উন্নীতকৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihan amo api putar biar talong bang tulong. Difu police station ke parlang kang bo signify engkora near cap ajo porphai sirke ba por malom difu rongkhelan adunga long hearing tangrak an motorcycle pen cycle kache tonga jok bang pliatum arenga hu keso. Difu manja kacheleng atowar rong ni hang pen rongkhelan adak bo signify engkora sirke aning be a hearing tangrak pen motorcycle la pen cycle ang bong kache tong. Biota kilong dun ateke ajo porphai sirke a por malom cycle pen ke dam bom abang thi. Amputeron biaphat ihuma motorcycle along bangke thom kache thak ari sotum ke paprap hektik pen ke patong tekang phita jong ahiring tangrak pen areng hu solo la pen motorcycle along kache thak bangke thomatum ta pen an areng hu solo pusi biota riptun long dong muka karbilamet amai aro esek amai pivo signify engkora near cap ani hada porphai near cap porpen longkam teron auditorium hall along ke paman pona biota card news along biota nangle Jaimek ateng pen ada porphai near cap porpen karbilamet amai dong muka aro amai pu khoyasing intiari deng bensi lama pangjar ponlo la sopi jong porphai cap porpen rat amai pi padopon karbilamet amai pu khoyasing intipen kachupham phupon amai along manpeng alhuya manpen karbilamet amai tiripi amai pu suren kramsa phapangjang alhuya manpen sikari tiso BDC chairman long sing tok pen chenglok pen an ke thege dingatum chetong tun ada bapor pen norlusuni nipialam niching honchinam pathepi en pen karbia khaya phan anso selamet lam chong kapang choje phan chithan chimum ponse mai mesen pen ke pachun pona berta ripdun long Biota bangkila panskang ton boniglo kardom